Say yamwa kwa Badwam Adom TV Badwam dwumadie no so ne titiw ne wo afei and I'll do a video no ato ha no ye di kind nyom bro 5:30 ho no na afei news no so abanti awie news no de adu so no de bonkrata no aba ka anopai na afei yakwa adomonline.com so ne yakwa nsem a egu eho yeda se papa stations ne do so na so de abribia no da Adom TV yame Israel mene owura asante dako kunukuro mu dia ne samra ne asante kro bia wo ka dia wo kunukura dia ono hu bia hwode be ma be me na no pem mu achen Josona bikuru mu himantina o kameye yina manfa mi chichi na amba okay titifo no musi chichi ai manfa mi chichi na amba mejoso obapa mejoso nya obapa tin tomato ara so obapa makra na obapa sardine mejoso bibia e kama de oh nyame adom good se opo so nya asumdie pa de amafie nya boko se opo asumdie osmozi se opo asumdie mesrew mafie nya boko ifie nya boko pa se say wa mate na ho anto na ofie na se ye o se wa soro ko je nu abonte dia wo bo na ejadam ofie unya peace of mind to remember do na mutimi sirisiri abonte na je fie ye wa ma fie bibia ye boko o tina ti hoi se wa ma fie ho anjo a se pass asu ye ba fie no de obo ada ti upa asumdie as a man de bia da de mafie we mu de omo amti o o twa bro nya be omo amti se calculations o ma ye to hono mpa no wo de enim o calculations nyina no wo de enim nkoda no ono awo beba e de say because de beto no ena mo mbawi emu on beto wo no de wo de enim o di fa hye wo trim say wo de enim wo keep satisfying them ya kwa say ne su kwa de ye stew na nkwani bi omudi kan yi bi wi ansa na oru be ba fa bia we kan ne so de ye na omudi kan yi ye ni peti no ma yi ene ma sesa o ene ma sesa enye easy ye chia mo na akwa 17 di de o ma sha se e boy nkai no so de omodo tato a ya kwa say enkoda re school fees o general so nim za de Kodari school fees so the way ombesi aka asem the crash is already made di o the made di omo an be bibia ye kai o we kai keke ntisa wure be fi o ruade jago because e dey abronya no so ye be di I'm telling you on your tea wo be nuane no dey sort to kodano school fees no kodano wo di nyina na wo say bibi for next year January it's so funny. And no bonnet so. When your banner for atomeku atogeni edi bia ko wase ho. Ni nyina omu hu you. Owi no dia woto ama. Nkwadaa no school fees no de January na ba nkwadaa no. Nkwadaa school fees no sa aka je so pesika ko tonu. Ada so eze ye bia nyinyi bia omo. Ya ye ko ye ya de. Ya chia mo a o formula na 80 omo a na omu year from fast. Say nkokon so boyfo. You know, nkokon no boyfo. Jefa nkomu nko ho. Nkokon no boyfo. Ayi 140. Yeah, oba jefa nko ayi de mama 140. Nye fela ko to be 250 ni 300. Bra. The way ball asem ne. Akese. Osmo koto de ho we de odi afam ye mo momre. Ye hwe ha o medi ombronya. Well, mo bo ti beti no medi ko ba. Say no plan no. Yes, mama fa just 3 headlines been to dwa. And some of do to the broadcast we say biribia da asefo fro ba. Eno ada wo mra she bedwam no. Na afem ntim ho ase kese pa na ekoso tax waivers nkomo bi ekoso ansana wono betu agina no. Ene sikaso na ye ka wasem say to epese de manyumaku bi na mutimbe boa Ghana na nyoma bebre kokoso no. Almost about $350 million a honor in Chinwedi no aba kakranti graphic ani manfo nyina wanum dom kese no majority caucus no era Alexander Afenyo Mark ni mfo nyina wa anafi dom kuma no era Dr. Kesela to force so ni mfo nyina e wanum say mamenka say the president election so Asia Pentecost asafo mpanyifo no na ono wadi nkomo say nyomo bi dida na koma so pa ntempa no opeso ohwe na odi hu djuma woni jiwa katafeto so dumi as daily graphic na de o kan wasem pass mrekuni no so obehwe se miamia bia Ghana fo nyina beji atum se esensa kiran ba horo no otimi tu ho anamo saa so na kitasko fo
how can see pa da won so mo say sa category B classification dey ato so Debbie how dey omo ni omo nya to omo say Debbie how dey omo hwe na omo hwehwe mu ye Miriam Bona ono na ya boni din say best nurse and midwife 2024 ono so ni for Miriam Bona ya be kenkan abakosem ye trasi ya ba basobodi we ni munyam pa midwife and nurse 2024 there's a nyoma sunku bi na watimi ada na di amongst all the midwives and nurses in here watimi sa basobodi for 2024 the chronicle the Obokata say the Makawa demographic no majority minority bro haha calm finally restored say kanena ge ku ye no utiera samsan ye say on de omunima ne say omo konom kotina dom kese honom nyame ncha de no omkoe no bibia ya adwobro because you know we are there na opedi nti adwobro ne beba ama bibia twetwa anafe MPP calls for adequate security for EC to collate results in disputed constituencies adequate security be constituency mfiamfia we no nso no Ghana nyina bese ya chesi eni bambo srunko ebeti magina wo ama yetimi akenkan sa ama na wie dia it's very sad but I heard you hear what you it's very sad Kwashiman cluster of school which housed Ablekuma North ballot boxes on fire. Yeah, Adom kano. Say no na make say nyoma bebre wa. Ya chese biati say sanity e. Ejina pose for. Anam say sa na akosia. Na yenim say ade edi mu say e wo ho a. Bambo ho asem na net say. Ti eno ameka okosi say. There ya power man mu say abara sesa. Because there is no security or anything again. Bibi anya adwuma. There ya that brief moment na aban esesa no. Very sad. They are posted for American. So worrying, you know. Any man say, National Service Authority for one sem be buy na so makofa we no mai sika we ayira and we ghost names na penny pada ba we da na mo kan sem bi amono eni ba bi am kofa sem free ba fe we the numbers start to that. Dey beto ho mami chia na na to ata engineer nana woni abusia mechia wo na yekoso anso acheche wo re wona make us say e wo fridge mu ayehwe afeda nyame de dom ye na February bosome no be crown no ti na na to ata onkwaso echia wa no pay ye bie phone lines no sign na wo di obronya no ahoboa no te say 0302211701 702703704 SK Bolas e wa homa no so be me na no pay ye mu ache Mejuso mame esiamankwa. O kasa na yamete wano ne kasa mntonyame o ma twiama wo. One o ma hene kwamna sante. We ye SK Bolas nyame na hene e wade nyina mdodu oboase. Go nya e o musa abato na akwa ma me de na mmom. Nyame ahwe so amiati ase de be di na ne die so. Isanze ewura mahama abanu amafo eye endisi o ma abafo o ma Ghana ndi asada yina sumdwem na yedi wi ya fampa ebo entewura mahamachi na Ghana enkobo shasasin so we SK Bolas nyame ene hene mun nyame adwuma nyame Patrick and so pata anopai ye moache mo akwa baba dum ti oba ma me pache me kase free ahinsa apunsu mo pe na ma de so thank you that's pa ma me chia minua kwabra o ma hene ma me chia no for de hie konkron said ye minua ne ba ya obeka no no kwasem bunya no yes ewurade se wo ma yakoma emudo na yentimi fendi bunya no because o said ye nuanom awini ye di omo ye wo central market no money ada market no a enye ntino so obi kura wo pepa bi so ko market akodi dwakura na ase ihu abono nti ese ye nuanom mawini awie die but monto mo boase na mo be wie no afi na oman no aswaka eno ena enye no ade ne modia monto mo boase am that's papa pa 2 p.m. asante mampo me na no pay ye mo ache meje so mini aba papa bi that's pa yenti o se de odu bronya afa mini aba mini ka mo aba so ne ojuma pa odi na ma sele Mr. Chum mo se de bi ameka wona o ma he ne yentumu pe mo na ojuma na mo ye no ano den that's amen na mini aba e be sele me bronya yi de o se abato na e be fam na ma ase ne ma e ko slow by otwedi ampo nyankopon toturubon su kwa me ba say Adom tiasia yetimi ato abaya sonwie mu de na o se 26 so
na na sample for Jesus Baba be program no asante mampo and 2 p.m. there and His Excellency John Dramani Mahama say winning it there minia 26 you know mampo be ye de mama che original chairman na kwesi oni ni ajebi ono so ye doctor mame nyame nhiramo yada say papa panty 26 nyame yadoma ye wo asante mampo sa kukuruwa etwa ne ho abribia etwa nso ebesi na chi if you do good you do for yourself if you do bad you do for yourself awadia no pay am wache mu akwaba meje musumini abafia mankwani mia medishe bakope o kasa meso dem se ye ma ochim baako mamunyi na fisia pa mama se ne nyina ya tiase ya dase na kusi bronye hu de bia me kase nyanto ya do ade chiwa oli nyankopa se fe nya okana ma manye nyame ma enso ani ne fa se ma ne nye bronye hu obi no si ye broda da ye nche bronyo so inti se ne okase je mo fa nya de ye de empelifo awie ye di nche kakra nti mo fa nya kakra bi shomwa na fi inyako se ne akoko asemo moken nyamba bi mo di dodo ye mam fure di dodo ene mo ya yiri no mu na obia so di na area sra amunya ko se asumbia ba ewo abatu na di nyana onye adom no fe nwura 2025 na amen yada say papa ye last caller ewo so kwaku kwaten kwaku no pe ye mu ache mu akwaba mini aba na me ofase me joso yada say what you where bronyan ebe ma menya kwanya na me no wahia santimampo no ano no hwa de besia era no pay bro de nyamia si wasumdua a ode ma ya batu na yesusu sa na urade do ekese na de ba ko a me ka se yenu anu ma kunimdie ba o mafa no soro mo mon kofem enu na obi ka se eniema enkosro dwadie mu be ni nyina fa ba bi e hu a woni pa bi mu do be pie na dia san bia koto no tie se ni am so mon kofem ne bi oso yura mahama kasilia tomakoma me de bi na minya kwanya ba mu program so de me kaye omo free education ne hia de tertiary hia yada se papa yemfa unsi ha yada se mre no aso kwamna bibi oho bi man NDC for na see electoral commission over 5 constituencies are about to acquire. Okay. Yo, ti ye wie no ye kwasi boadi ba de agudie mo nsama bro na fe na otwi mu se de no ye hyase no peptic ulcer kwan ya be faso abo ho ban wo bi nso ane wo be ye na wakrokra wo ho yie ho nkomo na otwi mu ye die na ade ye wie a na mambo atema nso de ahosepe ato aso komo bi bebem na fe honorable tinadwam ne mpanifo atena se di nkomo sempensempense mu wada wo makoso mo afidie ne na ha sa wo kwa adwuma mu a erade mfa nkomra somdwem ne mo betimi ahwe en wo YouTube Adom TV Tube ana akọ Facebook/Adom TV Extra yedemu live ho na fe wahwe yedase yekwaba